book of Jude. Libro ni Judas. Ang ni Judas Iscariote. Ito jay kabsat ni Jesus. Okay? Jude chapter 1, verse 20. Kaya ito ay, but ye beloved, King James Translation, but ye beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Build up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. In the NLT, but you, dear friends, must build each other up in your most holy faith, pray in the power of the Holy Spirit. So the message nito'y building up yourselves on your most holy faith. Kailangan nga ma-build up ti sarili. Sarili tayo. Amen? Nga man niya ma-build up tito'y faith. Your most holy faith. Building up yourselves. Ti sarili mo ma-build up, pero by faith. Your faith. Amen. Ano na gini way, wagas, nga ma-build up ti sarili tayo, babayan ti pamati. And before that, itid ko lagi dyan, sumagmamanulaang, ket karagito nga last days, kailangan tayong ma-build up. Kailangan ti faith tayong level up. Amen? Kailangan tayong grow. Kailangan tayong ma-establish. Ngahan nga magaraw. Iti pamati. Amen? Hallelujah. Itilubong ket magungungun. Itilubong ket masishake. Karagito yung situation. Kaspanigan, nagito yung mararamid nga rod. Aslatata. Karagito yung manawen, adati, kung na madina ka nun, nagpe-Facebook, tabas ag-Facebook, panay kandila, ti may post ka no. Ano ti matmatay? So, kung na madikon, tag-Facebook, tata. Tiraduma ba't, ayan na nga tanti pagkamangan. Sanda nga muno niya titurturungan dan. Ayan na ti pagkamangan dan. Tano agkamang ka, itisensya, ano nga muno, ada ka nga talaga, nga safe. Kasi naibaga nga nabaksin, ginsaan nga nabaksin, parihas da, nga mat-attack. Katay na-plus tayo nga daragiti research nga day vaccine naroon nga jay ti purpose da nga talaga jay ket bawasan da populasyon ti lubong. Isong alo lagi jay na vaccine, fully vaccinated, nga kadagitoy ket ininot na nga matmatay. Grabe. Kaya nura lagi jay dumakadwa tayo. Ado ko iti text kada kami nga fully vaccinated but nagkaroon na di sakit nga pumatay. Now, papanan tayo nga rod. Amo tayo pa no believer tayo ni Jesus ko na tayo. But we need, kailangan tayo ma-build up met nga believer. Sa bagay lumaminsan, kung ka shaking mat kititi the whole world dahitoy. Even pagan, masishake na. The teaching na, doktrina na masishake. Why? Wala ta, the cremation na ta. Na iti kastada yung ugali da. Ha?
nga ultimo nga lansay jay lungon, kabaong, katmadi, tatawanan may lungon. Kailangan nga baduam iti mayat. So ayan na baduamon, nagbalinan nga abo. So masishake the matlangan. And then masishake the religion. Masishake yan nagiti teaching nga no power. Nga mangi-save. So now, kailangan nga ti church, ma-build up, tapno na pagkamangan ti tao. Ay, willing kayo dyan nga na kayo re? Tati church matkat saan mat nga building. Da tayo. Iso nga na tayo dyan ma-build up. Iso nga na dyan, kumapumigsa tayo, hingga na nga rumwar, di talaga nga glory of God. Rumwar the power of God. Tapno adda ti pagkamangan ti tao. Iso nga, kaputa masishake ti lubong, kailangan tayo mo't nga ma-build up. Agbirbirok ti tao, sa dino tayo ti power. Sa dino tayo yan, iti makaisalakan. Sa dino tayo yan, ti safety nga lugar. Mabirukan da lang na dyan, iti powerful God. So ngayon, ma-build up ti faith. Amen? Number 1, ngayon baga ni Jude, praying in the Holy Ghost. How to build up your faith or yourselves? Praying in the Holy Ghost. They're doing praying in the power of the Holy Ghost. Iti praying in the Holy Ghost, ti maysa nga talaga, kaya teaching the Bible, iti 1 Corinthians 14 and 15, ti praying in the Holy Ghost, or praying in the Spirit, kunam na lang, ket may sadyay speaking in tongues. Amen. So nga, tongues. Ma-build up ti faith. Ma-build up ti sarili. So nga kanayon tayo kuma, ngag-pray in tongues tatan. Hantayo nga mo ti usto, nga panagkararag din, hantayo nga mo ti mangyari the whole world. Hantayo nga mo ti mangyari no bigat. But the Holy Ghost in your spirit, amuna niyay. Sumabalin na nga i-pray. Hallelujah! Sabali day, faith cometh by hearing. Tano day kasan di faith nga umay, hearing diyay. Ngam day in my nga faith, kasano nga ma-build up, pray in the Holy Ghost. Ulita ka, no ti saludsod, kasano ti pamati nga umay. Faith cometh by hearing, and hearing the word. Ngam no adan day faith mo, pero very weak. Adan day faith mo, pero saan nga go-work? Little faith, weak faith, kailangan nga ma-build up. So da jahay, kaput weak and little, basit, kailangan nga lumakal. Ma-build up. Pray in the Holy Ghost. Sabali jay, ikastan ti pamati nga umay. Sabali mo ti adan ti pamati nga weak, one no small faith, han palang nagbalin nga great faith, nga ma-build up. No, kahit mabalin nga great faith, na jay faith mo nga rin, pray in the Holy Ghost always. That's number 1. Number 2. Kasan di faith nga ma-build up. Iti 1 Corinthians chapter 2. Iti verse 4 and 5. Number 2, kaya kasana nga ma-build up ti faith.
Verse 4, and my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not stand, amen, should not stand in the wisdom of man, but in the power of God. Number 2, nga kalan makita dito ay, kasano nga build up the faith. Kuna ni Paul, ti pa nag-preach ko, haan nga, ijay makauy-uyot nga sao, wano mamayat nga sao, nga wisdom of man, but in demonstration of the Spirit and of power. The reason ni Jai, that your faith should not stand in the wisdom of man, but in the power of God. Iti faith nga ma-build up ija power. Ma-build up ija demonstration the Holy Spirit. Han nga ma-build up the faith mo, no saan mo nga ma-witnessan, no saan mo nga ma-experience the demonstration, the power of the Holy Ghost. So nga kailangan nga ma-experience mo the demonstration or power of God. So nga kailangan maki-service kay Jai, service nga da demonstration the Holy Ghost. Ijay ka ma-build up. Ngam no ti ayan ti service nga kayat mo, ijay natatal na, nga awan iti power, takabot-botang iti power no maminsan, awan hanggang ma-build up. Panay kaslapun-pun amin, ti service nga pagyat at nindaram hanggang ma-build up. Ti paka-build upan nga talaga ti faith, iti ayan ti demonstration, iti power ti Holy Spirit. So ni Jesus Christ, iti karagay disciple na, itugot na isuda, and then pagbuyaan na isuda, karagay miracle na. Trinain na isuda. So ano pa na itugot na isuda, no, na pagungaran na nga natay. Parwaro na nagigya da dumataw, ng disciple na nga titrina na, daday dyan. One time, daday igos nga wan, itibunga na, inpabuya na kanakwada, hangkan nga agbunga manipot tata, na witnessan lagi na disciple, kat nakita na nga, dagdagos nga nagango, na di kayo inga na jaramot, sana in-explain, noon niya ti adal nga maadal liyo dyan, kuna na kanakwada, tapno jay faith you, ket, dumakal, nga makita yung nga kaya yumot nga aramidan na ito. So ni Jesus, ti panang train na, iti kakadwa na, ipan na isuda, iti demonstration, the power. Iso nga na kayo nga mamay, kailangan tayo rihay. Dapat mawitnisan tayo kuma, nagiti miracle ni Apo Diyos. Miracle ti Holy Ghost. Dapat ada tayo dyan nga service. Tapno may pundasyon tayo dyan, power of God, han nga wisdom of man. Number 3, ikasana nga ma-build up, ti sarili babaan di pamati. 1 Peter, chapter 1, verse 7. Trials. Ti pamati matisting. Diyan nga maging matibay. Verse 7, 1, verse 7. That the trial of your faith, being much more precious than of gold, that perisheth,
though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Isu nga ti faith, mapadas nga kasla gold, tapno rumwar, jay pagka-genuine na. Amen? NLT. Pag-plus mo, and then basahan tayo. So makita yun dyan, trials, ti maysa nga kabuild-upan ti faith. Kasi ijay trials, ijay mo nga usaran. Ijay mo nga exercise. Ti faith. Hallelujah. Isu nga kailangan nga talaga mapadas ti pamati. That's number 3. Hallelujah. Sino ti mapadpadas na ta? Dapat amen. Ibagan amin di Christian, amen. Tanuhang ka kung mapadpadas kunada, baka kadwanang dajay kalaban. But praise God, numapadpadas tayo because jay faith tayo maging genuine. Amen. So talagang adari halos numapadas ka kat kasla numamingsan kasla may samngay. Kaslawan mangikarkararagking ka, uray at adumot kasla na may sam. Sometimes, kasla pa'y kiti pinanawan na ka ni Apo Diyos. Kaslawan ni Apo Diyos niya. Abay mo, kaslawan the presence of God. But I encourage you, ore ka sa situation, i-claim nyo lata day scripture. Agbasa kayo ti scripture. Ako na ni Apo Diyos, I will never leave you nor forsake you. Ito yun nga kitaan na kiti scripture. Tano feeling, tirik namon ti pagbatayam, kaslakan na panawan. Kaslakan na baybayan. So adak ija nga situation, kunaklata, riknak lang na ito'y. God is within me. He loves me. He cares for me. Siyempre mabasam lagi di scripture. Cast all your cares upon Him, for He carried for you. So nga ure kastoy ama nga Diyos, I believe, ada ka lata. Still lata nga faithful ka nga Diyos. Faithful ka kanyak. Kapoy jay saom. Amen? Kasi di ka sana di, han mapatpatsin nga pinanawan na ka ti Diyos. Han mapatpatsin nga wan mangikarkararag king ka. Ibagam lata, ado ti may karkararag. Oh, hallelujah. Ado ti kasyay, nga nodakan ni jay time, nga mapadpadas ka, kasla pinanawan na ka ti Diyos. Pati kakadwam. Kasla awan mangikarkararag. Ngam ado. Hallelujah! Iso nga, ma-build up jay faith you. Ngam kasano ma-build up kami no da kay jay. Situation, ijay mo nga usaren. Ijay mo nga i-practice. Exercise. Tati, mga exercise, iso ti ma-build up.
Okay? So, last, nakita tayo Matthew, chapter 7. Exercise or apply the Word of God. I-apply you the Word of God, tapno, ma-build up kayo. Tandaan tayo nga, the faith is in the Word. So apply it. Practice. So basahan tayo, iti verse 24. Basa. Tuloy. Okay? Sige, next. Okay? So makita iti duwa dito nga mang-build. Di may isa, parehas si build the house. Pero di may isa, in patakder na ijay rock o di bato. Di may isa, ijay kadaratan. So parehas na nga nalayos. Parehas na nga nabagyo kunamon. Di may isa nag-collapse. Di may isahan. The reason is, di may isa nagdengeg, the Word of God, hanangin apply, hanangin practice. Di may isa, nag-obey, in-apply na, isuda jay ti matibay. Isuno kahit mga build up, practice mo the Word. I-apply mo the Word. Amen? Nadya lang di paraan. Tapno, the Word of God, patibayan na ka. Kanong kay bagbaga nga the Word of God, kay receive tayo, ti supply na kin ka, ketjay, nature of God. Kasasaad ti Diyos, wano kinasiasino ni Apo Diyos. Mapno ka ti kina Diyos, ti Diyos, by His Word. Hallelujah. Iso nga the more nga i-apply mo, the more nga i-practice mo, the more nga rumworking ka di kina Diyos ti Diyos. Teka nga talaga ma-build up. So rating of path, nga pamayan, kailangan tayo, itibiyag, awan ko matagpatay-patay, last days, tatan. Awan ko man ti pabanjing-banjing nga Christian. Tauray ti kadaratan ti pangipundasyonan ti balay mo mabagyulata. So, ipundasyon mo na lang ijarak. Isu nga ti tao nga kapoy-kapoy dala puson lat ti taypon. Hamo ko na nagkapoy-kapoyak hanak kapagan ano ni Satanas. Dala puson lat ti taypon. Kat nakamamak ti panakarbana. Nagpatay-patay ka nga ron, madalapos ka lata. So, pundasyon mo na lang, ijarak, house mo. Practice mo na lang, the Word of God. Amen? So, that's it. Let's pray. Hallelujah nga i-reveal ni Apo Diyos kada tayo dito. So, nada ka di trials, mapadpadas ka. That's the time. Ngaw sarem, jajay, pinatim, i-practice mo ija.
ket nagdengdengag kamat, iti word of God, ag-obey kay jay. I-work out mo diay. Amen? Ket no, dagiti pa'y panagbiag mo at panay ti makitkitam, negative in kagamin, kuno agbuya ka, karigiti full of demonstration of the Holy Ghost. Kamakiservice, into no healing time, revival time tayo. Tapno ma-experience mo ti power. Ken ka na kang pray in the Spirit. Let's pray. Father, in the mighty name of Jesus, dawatin mi lata, surwam da kami karito yung som, tapno patuloy kami ma-build up. Ada kami intira ito yung last days, han nga mauawatan ti sa lubungan, kaya't masishake ti lubong, nga we believe, nga masishake ti lubong, kaya't build up'em, papigsam ti church, tapno iso ti pagkamangan nagdiya tao ngagberbirok ti pagkamangan da. Babayan kini Jesus. So inayon mo na ito nga church. Inayon mo na ito nga ministry. Inayon mo na iti leaders, elders, and congregation nga ma-build up iti writing nga ministry in these last days. Because kailangan nga dati pagkamangan nagiti makon-confuse nagiti tao nga wanan pang namnamaan da. They need the anointing. They need power. They need, Father God, strong faith, genuine faith to demonstrate your power in these last days. So, Father God, inayon mo na ito yung ministry. Inayon mo na ito yung church. Na ito yung congregation. Tap na di kasta. Nagiday nga tao. May spal. Di karalwada. Kaya uray pa yung situation na di pa nagbiag na. So, Father God, thank you nga may sarito nga pinilim, nga church, nga pinilim in these last days to stand, kaya ito yung kinapurno, to stand in your power, to stand in faith, in the mighty name of Jesus. So, thank you, Lord. Pour out your anointing upon your people. Pour out your revelation. Pour out this revelation knowledge in the mighty name of Jesus. Hallelujah. And help us nga mang-akam karigi dapat minga akmen tapno di kasta may display ka iti biyag me in these last days. So thank you, Lord, karigi tuwing aramidam iti biyag me ti ministry in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God.